Teime karuak tillugut nuvaktuak ngak 19 mo kanimayekut kaputi tikila karuak tillugu. Damanna nuvang naktut suri kanimayaw taugun naktut ilatinnu nunarittinnullu. Attunni saputigakta kattitunnu kattangilluti agkasin uasa kattarlugi. Atu kattari kinarmuk matuangmi ungasigakpalluti 2 meter ni. Itping nagiyakaruvillu kawisaktauge anakaksimatillu-tillu. Ikayu si Drinauta at tunni aktanatu mekunata. Iligyakan narit uvanne canada.ca/coronavirus. Ukaraglutiduni 1-833-784-4397. Tusakaksak lagayaw yut Canada government ukakut.